Matulai balakan hambai. Sini baru ramsalaga ADC constituency division khobjar. Sini Dokhin Podabila ADC village committee ni sini Tabon Katal chairman and vice chairman. Te sini jota member rok. Te sini am sini jota sini khatam lukurok. Te sini jota ti promotion leadership. Sini sini am saino clean tonan bagai aba hati rogo kabang moila jomi tonan nugui sini kaisa program narka jeta sini hani sini barat hakni pradhan mantri basana swaj barat ni bo sino kok samani tongga abo haiklaino singbo sini hati rog no sini lama rog no sini office rog clean karna bagi sini clean kadika abo ni abulo sini jot to leadership bro sini manalai sini ek coronavirus na pri bachun ever campaign of haikaleka tei sin vaccine je rije tomar sini kami am sa rogo sin vaccine hawe sini jot to lukurok jete sini doctor samana se photo sini sato karak thai kanan lagi amon ni sini box leja sini doctor bodo ni sini leaders of sini jot members of level kambai sini amon ni sini namar lagi han chaklai nani hamani bagi mukti khiklai ja dofanoro tomrnani chango changri kura khekha ja choba chenchalai nani vai ni takushon vai di bukushon vai di takushon vai di bukushon han shani mari moya pishe laina baksha khechini hanonar laina han shani mari moya pishe laina baksha khechini hanonar laina thamsa chule chotono thamsa baksha chini yapri choto baksha Shani koktheno kubai klainani thanshani mangno mukhang klainani shumai tangui shamung klainani jotoni mukhang no kuching klainani hamkraini lamano fuarnani menak jak haste no chungsarnani shek jang manthaino kifilna nani chini shini mungno kuchugoti shanani faidi takushon faidi bukushon faidi takushon faidi bukushon thanshani mari moya pishe laina baksha khechini hanonar laina thanshani mari moya pishe laina baksha khechini hanonar laina thamsa chimle chotono thamsa baksha chini yapri choto baksha Norok ni joto ni mutu no hunani bagai yapri beljak jorawo logitui hunani bagai chini Ramchandra Ghat amsuni ta khuksu hel deborma smai tangjak dei yapri barokjak haini bagai phadi